Mwaramutse neza nshuti mwe mwese mudukurikira ibihe byose hano kuri Shami TV, nizere ko muri amahoro. Ikaze mu makuru yacu yo mu gitondo cyo kuri uyu wa kane ku itariki 26 z'ukwezi kwa kabiri 2026. Nshuti bakunzi bacu, munyemere mbanze mbageze amakuru aramutse avugwa mu karere k'ibiyaga bigari. Muri amakuru tudatinze turaza kubabwira yuko AFCM 23 yanenze amahanga nyuma y'igitero cya FRDC cyanaguyemo Lieutenant Colonel Willy Ngoma. M23 yanenze amahanga akomeje kurebera mu gihe leta ya Kongo yakomeje gukaza ibitero. Turabigaruka muri aya makuru. Turaza kubabwira kandi ko Trump yongeye gushyira intambara yo muri Kongo muzo yahagaritse. We aravuga yuko iyi ntambara yo muri Kongo yahagaritse mu gihe tukiri kubona ibitero bya hato na hato. Ni ikintu abantu bakomeje kwibaza batese ko avuga yuko yahagaritse intambara kandi tukabona ibitero by'agasakisaki ku mugani w'abarundi. Ni biki yahagaritse? Reka tubigaruke muri aya makuru. Hanyuma rero kandi u Rwanda rwakiriye abandi banyarwanda 22 batashye bavuye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Turabigarukaho, turabwira uko bakiriwe. Hanyuma rero drone ngo biravugwa ko drone yarashe Lieutenant Colonel W'Ingoma ngo yaba yarishe abandi bantu 9. Abangaba turagaruka kuri iyi nkuru. Twagiye tuvuga uko ibintu byagenze, ariko tumenya andi makuru avuga ko burya muri iki gitero haba hari abandi bantu 9 baba baraguye muri iki gitero cyahitanye Willy Ngoma. Icyakoza General Sultani Makenga akarusimbuka. Turagaruka kuri iyi nkuru mwumve abangaba 9 abaribo. Hanyuma rero President Emmanuel Macron w'Ubufaransa ndetse na President Tshisekedi banenze u Rwanda bakimara guhura. Twe twababwiye yuko Tshisekedi agiye ku Gipari. Icyo gihe yaravuye mu Brussels mu Bubiligi mu nama yari kuhabera. Rero yahise ajya kureba President Emmanuel Macron. Ahageze rero mu byo bavuze, mu by'ukuri bavuze u Rwanda koko karahava. Turaza kubabwira ukuntu banenze u Rwanda no kuburunegura. Hanyuma rero kandi turaza kujya muri Uganda. Muziko ya General Muhoozi Kainerugaba, umugaba mukuru w'ingabo za Uganda, urumva n'umuhungu wa Perezida Yoweri Kaguta Museveni, yakiriye umukobwa wa Perezida wa Kenya William Ruto. Aba bana b'abakuru b'ibihugu bahuye baganira iki? Mbafitiye ikiganiro bagiranye kugira ngo muze kucyumva. Hanyuma rero kandi mu Burundi amakuru ntabwo yoroshye na gato. Amakuru atugeraho aravuga ukuntu hari ukunyuruza abantu mu buryo budasanzwe, ndetse biravugwa ko wari umushoferi w'umuryango mpuzamahanga World Vision. Uyu yamaze kunyuruzwa, akaba yabuzwe irengero. Ntabwo baza ahantu yaba yarengeye. Turagaruka kuri kuburirwa irengero kiwe, turabigarukaho. Hanyuma rero kandi turaza kujya muri Zimbabwe. Tubabwire yuko Zimbabwe yanze inkunga ya miliyaridi 477 yaturukaga muri Leta Zunze za Amerika. Ni gute Zimbabwe yanze inkunga ingana gutya? Turabigaruka muri aya makuru. Nyuma turaza gusoreza mu Butaliyani i Vatican kwa Papa, aho uyu ariko agiye kumara iminsi 10 muri Afrika. Papa Leo wa 14 agiye kumara iminsi 10 muri Afrika. Esa azagendera ibihe bihugu byose. Turabigaruka muri aya makuru. Munyemerero nze ku nkuru imwe ku yindi. Hari n'andi makuru menshi turi bujye kuri politike na diplomasi, ndetse turaza no kuvuga ku makuru y'intambara. Turavuga n'ibindi byinshi biri muri aya makuru. Munyemerero tuyagaruke mu buryo burambuye. Ninge Jean Pierre wateguye kandi ingiye no kuyabagezaho. Nawe witinda, habonetse muganga gakondo utanga ubuvuzi bw'umwimerere kandi bushingiye ku bimera. Waba warabaswe n'ibibazo byo kwikinisha bigatuma amabanga y'abashakanye atabasha kugenda neza. Ubona nari mfite ikibazo cyo kutabyara, ariko nyuma y'ubuvuzi gakondo ufite inkomoko yo muri Tanzania, nabashishikariza kuza namwe akabakuraho muganga. Tambuka tugukize umuze nawe ubashe kunoza amabanga y'abashakanye. Kubivuza indwara nk'umwijima, impyiko, rubagemande, amibe, namwe nimutambuke kuko mwashyizwe igorora. Akarusho kandi kubivuza indwara z'amarozi, ibitegano, ibigaburano, ibihuhirano ndetse n'ibindi. Abatugezeho baritangira ubuhamya. Ubu mubona nigeze guhura n'ikibazo cyo kurogwa. Nyuma naje guhura n'umuganga gakondo ukomoka muri Tanzania, aramfasha ndakira. None ubu ndi umusore, ndagenda nta kibazo mfite. Kuba ari mahanga namwe mwihangayika mwibaza uko imiti yacu iraza kubageraho, kuko dukora na DHL. Dukorera mu Rwanda no hanze y'u Rwanda. Ku bindi bisobanuro bariza kuri nimero ya telefone ikurikira 0788 37 95 799.
niba ukeneye kumenya iby'ibwami byibariza abari ibwami baguha amakuru mpamo. Kirabove France ikorera i Paris mu Bufaransa niyo yizewe kandi ifite ubushobozi bwo kugufasha no kukorohereza kujya mu Bufaransa no mu bindi bihugu by'Uburayi, waba wifuza gutembererayo, guhaha cyangwa gukora business. Egera Kirabove France woroherwe no kubona viza yo kujya mu Bufaransa, wishurirwe ibyiza amaso yawe atarabona byanezeza umutima wawe, bikanagufungura amaso ukabona amahirwe yo kunguka biruseho no kugera kuri byinshi utatekerezaga. Kirabove France iguha ubutumire buturutse mu Bufaransa bwabanje kwemerwa n'urukiko rw'Ubufaransa, ari nacyo kiguhesha amahirwe agera kuri 98% yo kuba utabura viza. Ubutumire bujya i Burayi uhabwa na Kirabove France buba buherekejwe n'icyangombwa cyatanzwe n'urukiko rw'ubucuruzi mu Bufaransa, kandi bukaguhesha kugenda no gutembera uko ushatse mu bihugu byose bigize umuryango umwe bw'Uburayi. Akarusho no ku giciro gisabwa ku muntu umwe nacyo gisabwa ku muryango wose cyangwa itsinda ry'abantu bari kumwe, kandi uwemerewe akaba atagarukira i Paris kuko yanatembera mu Busuwisi, Ububirigi, Ubutaliyani, Ubudage n'ahandi mu bumwe bw'Uburayi. Gera ku birenze inzozi zawe zo gutembera i Burayi, kwidagadurayo cyangwa guhahirayo ibyo wifuza, ubifashijwemo na Kirabove France. Ku bindi bisobanuro bandikira unabasure ku mbuga nkoranyambaga zabo cyangwa ubashakire kuri telefone ubona kuri eka yawe. Tudatinze abakunzi bacu nko nababwiye, ubuyobozi bw'ihuriro AFCM 23 bwagaragaje ko bubabajwe n'uburyo umuryango mpuzamahanga ukomeje guceceka mu gihe ubutegetsi bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo bukomeza kwenyegeza ibitero. Umuvugizi wa AFCM 23 Lawrence Kanyuka yatangaje ko kwa 25 Gashyantare 2026 ihuriro ry'ingabo za leta ya Kongo ryagabye ibitero bigari mu bice byinshi ku basivile no ku birindiro byabo byifashe drone n'imbunda ziremereye. Kanyuka rero yasobanuye ko hari igitero cyagabwe mu gace ka Rutigita, Rugezi no mu bice bihana imbibi muri komine Minembwe na Kitazungura muri teritwari ya Kalehe. Maze yagize iti ibi bitero biri gutera impfu, guhunga kw'abaturage b'abasivile benshi, bigateza ikibazo cy'ubutabazi gifite ubukana bukabije. Umuyobozi rero wungirije wa AFCM 23 ushinzwe ibikorwa bya politike, diplomasi n'imiyoborere yitwa Bertrand Bisimwa yibukije umuryango mpuzamahanga ko leta ya Kongo iri kurenga ku masezerano y'agahenge, bishimangira ko yahisemo intambara. Bisimwa rero yavuze ko bigaragara ko nta gahunda ifatika ihari yatuma leta ya Kongo ihagarika ibi bitero, kuko mu gihe cyose irenze ku gahenge ngo nta muntu n'umwe uyamagana cyangwa se ngo ayiganirize ko iri kwitwara nabi. Maze yakomeje agira ati nta n'ingamba zigaragara zafashwe mu gukumira ibyago by'imirwano. Uku guceceka kunyuranye n'umuvuduko w'amagambo avugwa iyo ihuriro ryacu rikoresheje uburenganzira bwaryo bwo kwirwanaho mu gihe rigabweho ibitero. Ibitero byagabwe kwa 25 Gashyantare bikurikiye ibindi bya drone byagabwe n'ingabo za Kongo muri centre ya Masisi mu nkengero zayo kwa 24 Gashyantare. Hanyuma tukivuga kuri aya makuru y'ibyabereye i Masisi ndetse no muri bitero, intambara za politike ndetse no ku rugamba biri kubera muri Kivu y'Amajyepfo na Kivu y'Amajyaruguru, reka tubabwire yuko abantu 9 ngarebo byamenyekanye ko burya baguye mu gitero cya drone kishe wari umuvugizi wa gisirikare wa AFCM 23 Lieutenant Colonel Willy Ngoma. Gusa umugaba mukuru w'ingabo zuriya mutwe General Sultani Makenga yashoboye kukirokoka. N'amakuru rero ibiro ntaramakuru Reuters by'Abongereza dukesha iyi nkuru byasohoye, ariko bivuga ko byayahawe n'amasoko 4 mu gihe urukera rwo ku wa 2 tariki 24 Gashyantare nibwo Lieutenant Colonel Willy Ngoma yiciwe mu gitero cya drone cyagabwe mu gace ka Rubaya muri teritwari ya Masisi. Ibiro ntaramakuru by'Abongereza Reuters bivuga ko amakuru arambuye kuri kiriya gitero yayahawe n'amasoko yo mu nzego z'ubutasi. 2 muri ayo masoko ngo arimo umusirikare mukuru ndetse n'umukozi w'umuryango w'abibumbye, gusa nta numwe muri bo wifuje gutangazwa amazina. Kugeza ubu rero AFCM 23 ntiremeza ku mugaragaro urupfu rwa Willy Ngoma, ndetse kiriya gitangazamakuru kivuga ko umuvugizi wayo yanze gusubiza ubutumwa bwamusabaga kugira icyo abivugaho. Amakuru icyakora avuga ko imirambo y'abantu 9 ariyo yavanwe aho igitero cyagabwe ijyanwa mu mujyi wa Goma. Ibiro ntaramakuru by'Abongereza Reuters bikomeza bivuga ko umusirikare mukuru wavuganye nayo yayibwiye ko indi mirambo 7 itashoboye kuboneka kubera yahindutse umuyonga.
Amakuru kandi avuga ko mbere gato yuko igitero kigabwa, Jenerali Makenga yari mu gace kagabwemo igitero, bikavuga ko yahise ahungira mu rusengero rwari ruri aho hafi. Igisirikare cya Kongo Kinshasa kuwa kabiri kibinyujije ku rubuga rwa X kigambye kuba aricyo cyagabye igitero cyaguyemo Lieutenant Colonel Wilingoma mbere yo gusubiza nyuma y'iminota mike. Kuri uyu rero ejo kwa gatatu imirwano hagati y'ingabo za leta ya Kongo na AFC 23 yiriwe ijya mbere mu bice bitandukanye, by'umwihariko muri teritwari ya Masisi ndetse no mu bice bitandukanye by'intara ya Kivu y'Amajyepfo. Umuvugizi wa AFC 23 mu rwego rwa politiki ya Lawrence Kanyuka na perezida wayo Bertrand Bisimwa mu butumwa banditse ku mbuga nkoranyambaga bashinje ingabo za leta ya Kongo kuba arizo zikomeje kugaba ibitero no kurenga ku gahenge. Reka dute tujya mu Bufaransa aho perezida Emmanuel Macron w'iki gihugu yakiriye mu biro bye mugenzi we wa Repubulika ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi, hanyuma rero ngo bagiranye ibiganiro byarangiye bigarutse ku Rwanda. Rero ni uruzinduko yagiriye mu Bufaransa, ariko yagiyemo aturutse mu Bubiligi i Buruseli, aho yari yagiye mu nama yari iri kuhabera. Hanyuma rero perezida Emmanuel Macron na uyu Felix Tshisekedi biravugwa yuko baganiriye cyane ku Rwanda. Perezidansi ya Kongo Kinshasa ibinyujije ku rubuga nkoranyambaga rwa X rwahoze rwitwa Twitter yatangaje ko ibiganiro bya Macron na Tshisekedi ngo byongeye gushimangira ubushake bw'Ubufaransa bwo kubahiriza ubusugire bw'imbibi n'ubwigenge bwa Repubulika ya Kongo mu gihe umutekano ukomeje kuba mubi bitewe n'ifatwa ry'uduce two mu burasirazuba bwa Repubulika ya Kongo ngo dufitwe n'ingabo z'u Rwanda. Yunzemo ko bari abagabo banaganiriye kuri candidature ya Repubulika ya Kongo ku mwanya w'umunyamabanga mukuru w'umuryango mpuzamahanga w'ibihugu bikoresha ururimi rw'igifaransa. Kinshasa irateganya gutanga candidature kugira ngo uyu azahatane n'umunyarwandakazi Louise mushiki wabo umaze imyaka 6 ayobora muryango. Amakuru akavuga ko Dr Denis Mukwege wigeze guhabwa igihembo cy'amahoro cyitiriwe Nobel ariwe uhabwa amahirwe kurusha abandi. Kugeza ubu ntibiramenyekana niba Macron yaremereye Kinshasa kuzayishyigikira ku mukandida wayo nyuma y'uko Tshisekedi abisabye Macron. Aba bagabo bombi rero baherukaga guhurira i Paris mu kwezi gushize kwa Mutarama. Hanyuma rero muri Uganda bakunzi bacu nko nababwiye, Charlene Ruto n'umukobwa wa perezida wa Kenya William Ruto yasuye umugaba mukuru w'ingabo za Uganda UPDF General Muhoozi Kainerugaba, akaba ari n'umuhungu wa perezida Yoweri Kaguta Museveni. Aba bana b'abakuru b'ibihugu bahuye ejo kuwa gatatu ku cyicaro gikuru cy'ingabo zidasanzwe SFC Entebbe. Uru ruzinduko ruje rukurikira itangazo riherutse gutangazwa na General Kainerugaba ku rukuta rwa X, aho yatangaje ko yifuza gusura perezida wa Kenya William Ruto mu minsi ya vuba, bikaba byerekana ko hakomeje kubaho kwiyemeza guteza imbere umubano hagati y'ibihugu byombi by'ibituranyi. Intumwa rero ziyobowe n'umukobwa wa Ruto zirimo George Mukaya, umujyanama w'icyubahiro wa Maroc Festus Orina Vesheni Laputa ndetse na Honorable Jane France Ashiro. Abangaba nibo bari kumwe n'aba bana mu nama yagiranye n'umukobwa wa perezida William Ruto. General Kainerugaba yakiriye neza abashyitsi be mu gihe umukobwa wa Ruto yashimye General Kainerugaba kuba yamwakire neza ndetse n'intumwa yarayoboye. Abafatanyabikorwa bombi bo muri Afurika y'Iburasirazuba basangiye ibirenze umupaka, aho abaturage benshi bavuga indimi zimwe kandi bagasangira imico gakondo hamwe n'indangagaciro za basekuruza, bigatuma habaho ubumwe budasanzwe hagati y'ibihugu byombi. Usibye imibanire n'umuco, bufatanye mu bya diplomasi n'ubukungu hagati ya Nairobi na Kampala bukomeje gukomera. Ubucuruzi ro hagati y'ibihugu byombi ni umusingi w'ubukungu bw'akarere, aho ubucuruzi bw'ibihugu byombi bwageze kuri miliyaridi 1 miliyoni 500 z'amadolari muri 2025. Reka ro tujye kuba ya nkuru aho perezida wa Leta Zunze za Amerika Donald Trump yavuze ko ngo yongeye gushimangira ko yahagaritse intambara yo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Na makuru iyo avuzwe mu by'ukuri uhita wumva abantu benshi bagize icyo babivugaho, kubera yuko bavuga batese uyu mugabo yahagaritse intambara ko tubona n'ubundi ikomeje.
ko tubona ikomeje n'ubundi intambara yahagaritse mu by'ukuri ni iyihe? Ni ibintu bikunda kuvugwa cyane iyo avuze atya, kuko avuga yuko intambara yo muri Kongo yahagaritse mu gihe abapfa bakomeje kuba benshi, abahunga ari benshi, ndetse n'amasasu akomeza kuvuga hirya no hino. Yabivuze ate rero? Uyu Donald Trump yongeye gushyira intambara yo mu burasirazuba bwa Kongo muzo yahagaritse hirya no hino ku isi. Mu ijambo yagejeje ku banyamerika kwa 24 Gashyantare, Trump yavuze ko yashoboye kubungabunga umutekano mu gihugu kuva yajya ku butegetsi mu ntangiriro z'umwaka ushize, ndetse anahagarika n'izindi ntambara 8. Yagize ati ntahagaritse intambara 8 muri Cambodia, ntibishimishije. Cambodia na Thailand, Pakistan n'Ubuhinde yashoboraga kuba intambara y'intwaro kirimbuzi. Abantu miliyoni 35 bavuze ko Minisitiri w'intebe wa Pakistan yari gupfa iyo ntagoboka. Trump yavuze ko yahagaritse intambara ya Kosovo na Serbia, ya Israel na Iran, ya Kongo n'u Rwanda. Birumvikana n'intambara yo muri Gaza ikomeje ku muvuduko muke, kandi ndagira ngo nshimire Steve Witkoff ndetse na Jared Kushner n'ubufasha bwanyu. Steve Witkoff ndetse na Jared Kushner bavugwa na Trump. Aba bavugwa na Trump ni intumwa ze mu biganiro bihuza impande zishyamiranye mu burasirazuba bwo hagati, bagize uruhare mu biganiro bihagarika imirwano y'urudaca mu ntara ya Gaza. U Rwanda na Repubulika ya Kongo byasinye amasezerano i Washington DC muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika byemeranya gushyiraho ndetse no gushyigikira ihagarikwa ry'imirwano hagati y'impande zishyamiranye mu burasirazuba bwa Kongo. Ariko ibitero bikomeje kugabwa mu ntara Kivu y'Amajyaruguru ndetse na Kivu y'Amajyepfo. Ihuriro ry'ingabo za Leta ya Kongo rimaze iminsi rigaba ibitero ku birindiro bya FCM23 iby'umutwe witwaje intwaro wa MRDP twirwaneho ugenzura komine Minembwe ndetse no ku basivile. Kimwe mu bitero bifatwa nk'ubushotoranyi bukomeye kinaca amarenga ko nta gahunda ihari yo kubahiriza agahenge n'ikingabo za Kongo zagabye muri Santere Rubaya igenzurwa na FCM23 mu rukerera rwo kuwa 24 Gashyantare 2026 zifashishije drone. Rero uyu we aravuga yuko intambara yahagaze muri Repubulika ya Kongo mu gihe urusasu rugikomeza kuvugwa. Tukivuga rero kuri iyi mirwano iri i Masisi, noneho by'umwihariko imirwano ikomeye irakomeje mu gace ka Gasenyi muri teritwari ya Masisi, aho abasirikare ba FCM23 bakomeje guhangana n'ingabo za Leta ya Repubulika ya Kongo zifatanyije n'abafatanyabikorwa bazo barimo imitwe twaje intwaro izwi nka Wazalendo na FDLR. Amakuru aturuka muri ako gace yemezwa n'abaturage n'andi masoko yizewe avuga ko urusaku rw'imbunda ziremereye rwumvikanye kuva mu gitondo rukomeza no mu masaha y'igicamunsi. Iyi mirwano ivuga ko irimo gukoreshwamo imbunda za rutura, mortier ndetse n'ibindi bikoresho bya gisirikare, bigaragaza ko impande zombi zashyize imbaraga nyinshi muri urugamba. Gusa amakuru amwe agaragaza ko igice cya Gasenyi cyamaze gufatwa na AFCM23. Teritwari ya Masisi imaze imyaka myinshi mu bice byibasirwa n'umutekano muke mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru. Ni agaciro gafite akamaro kanini haba ku bukungu no mu gisirikare kubera ubutaka bukungahaye ku mabuye y'agaciro n'ubuhinzi ndetse n'imihanda ihuza ibice bitandukanye by'iyi ntara. Umutwe wa AFCM23 wongeye kubura imirwano muri mpera za 2021 nyuma y'imyaka hafi 10 usa n'uwari waracecetse kuva utsinzwe 2013. Mu myaka ro 2023-2025 ibikorwa byayo mu by'ukuri byaragutse cyane mu bice bya Masisi, Rucu na Nyiragongo, aho wagiye uhangana kenshi n'ingabo za leta. Hanyuma rero ku rundi ruhande Leta ya Kinshasa yakomeje gushimangira kiri kurwanya umutwe w'inyeshyamba ingabo za FARDC zashyigikiwe n'imitwe ya Wazalendo ndetse na FDLR. Aka gace ka Gasenyiro M23 yafashe na gace gafite akamaro mu igenzura ry'imihanda ijya mu bice by'imbere muri Masisi. Amakuru avuga ko impande zombi zirwanira kukigarurira kuko hashobora koroshya inzira zitumanaho n'itangwa ry'ibikoresho bya gisirikare. Abaturage benshi bamaze guhungira mu bice byegereye imisozi n'amashyamba, abandi bari kwerekeza mu nkambi z'impunzi zo mu nkengero za Masisi no mu mujyi wa Goma. Amashuri n'amavuriro byafunzwe by'agateganyo mu gihe ibikorwa by'ubucuruzi nabyo byamaze guhagarara. Imirwano nk'iyi ikomeje gushyira abaturage mu kaga, aho bamwe batakaza ubuzima abandi bagahunga ingo zabo. Inzego z'ubutabazi zikomeje kutabariza imiryango mpuzamahanga kongera ubufasha n'ibiribwa
ubuvuzi n'amacumbi kubimuwe n'iyi ntambara. Ku rwego rwa politike, imirwano ishobora kongera gukaza umwuka mubi hagati ya Kinshasa na AFC-23. Ibiganiro by'amahoro byagiye biba mu bihe bitandukanye, byagiye bitanga icyizere gike kuko buri ruhande rushinja urundi kudashyira mu bikorwa imyanzuro yafashwe. Kugeza saa 12 imirwano ejo yari gikomeje, aho ingabo za leta zirwana zisubira inyuma. Bivuga ko niba nta guhagarika imirwano byihuse bibayeho, hari impungenge z'uko urugamba rushobora gukwira mu tundi duce twa Masisi, bikarushaho kongera umubare w'abimuwe n'intambara. Hanyuma rero reka duhite twihuta tujye muri Zimbabwe. Bakunzi bacu, amasezerano y'inkunga mu by'ubuzima angana na miliyoni 367, aya ngaya yashyize mu manyarwanda ni miliyari 477 yagombaga ro gusinywa hagati ya leta z'umwe za Amerika na Zimbabwe. Aya rero byarangiye yanze kwemerwa na guverinoma ya kiriya gihugu cyo muri Afurika yo mu majyepfo. Ni nyuma y'uko Perezida Emerson Mnangagwa asanze ayo masezerano abangamira ubusugire bw'igihugu cye. Ayo masezerano yari yatanzwe na leta z'umwe za Amerika nk'ishingiro ry'ubufasha bw'igihe kizaza mu rwego rw'ubuzima binyuze muri gahunda yayo ya America First Global Health Strategy. Abayobozi ba Zimbabwe bavuze ko ayo masezerano yarimo ingingo batemera, harimo icyifuzo cya Amerika cyo kubona uburenganzira bwo kugera ku makuru y'ubuzima health data mu gihe runaka, ibintu Zimbabwe yabonaga nk'ibirenze urugero kandi byivanga mu mikorere y'imbere mu gihugu. Byongeye kandi Amerika yari yasabye no kubona uburenganzira ku mabuye y'agaciro akomeye, no kuvuga critical mineral resources ya Zimbabwe, ibyateye impungenge kiriya gihugu. Nubwo Zimbabwe yanze mu masezerano, diplomasi ya Amerika mu bijyanye n'ubuzima irimo kwaguka ahandi muri Afurika, aho bivuga ko nibura ibihugu 14 byasinye amasezerano asa nayo muri iyo gahunda nshya. Ni ibihugu birero kugeza ubu ngubu biri ku mugabane wa Afurika. Reka rero tuvuge kuri Papa Leo wa 14. Uyu yari yagiye gusura ibihugu bya Afurika, bizaba ari urugendo rwe rwa mbere akoreye ku kindi gihugu muri 2026, by'umwihariko kuri uyu mugabane Kiliziya Gatolika ikomeje kunguka abayoboke. Papa Leo wa 14 rero azagendera Afurika kuva kwa 13 kugeza 23 Mata 2026 nk'uko Vatican yabitangaje ejo kuwa gatatu tariki 25 Gashyantare. Papa Leo wa 14 azasura Algeria, asure Angola, asure Guinea Equatoriale ndetse na Cameroon. Biteganijwe ko rero azakirwa n'abakirisitu benshi n'abayobozi bo muri ibyo bihugu mu kwimakaza iterambere nyaryo ryabyo no gushyira ingufu mu biganiro bihuza abakirisitu Gatolika nabo mu idini ya Islam. Papa Leo wa 14 yatowe muri Gicurasi 2025 asimbuye Papa Francis witabye Imana muri Mata uwo mwaka. Uyu mushumba wa Kiliziya Gatolika ku isi ibarirwa abayoboke barenga miliyaridi 1,400,000 yakoze urugendo rumwe mpuzamahanga, aho yasuye igihugu cya Turkiya na Libani mu Gushyingo ndetse no Kuboza 2025. Umushumba wa Kiliziya Gatolika ku isi yerukaga gusura Afurika muri 2023 kubwa Papa Francis. Icyo gihe rero yasuye Repubulika Demokarasi ya Kongo ndetse na Sudani y'Epfo. Ikindi gero hari muri 2009 ubwo Papa Benedicto wa 16 witabye Imana muri 2022 yasuraga Angola ndetse na Cameroon. Nibwo bwa mbere rero umushumba wa Kiliziya Gatolika azaba asuye Algeria nk'igihugu cyiganjemo aho mu idini ya Islam abakristo Gatolika bakaba mbarwa muri iki gihugu gifite abaturage barenga miliyoni 47. Mu zindi ngendo za vuba Papa Leo wa 14 ateganya gukora harimo gusura Monaco kwa 28 Werurwe 2026 ndetse na Espagne kuwa 6 kugeza kwa 12 Kamena 2026. Hanyuma rero biteganyijwe ko kandi Papa Leo wa 14 mu Gushyingo 2026 azasura Peru aho yakoreye umurimo w'Imana igihe kirekire. Imibare ya Vatican igaragaza ko 20% y'abakristo Gatolika ku isi babarirwa muri Afurika. Iyi ni Shami TV bakunzi bacu, reka tugane ku musozo w'amakuru n'abateguriye. Aya rero muribuka ko nababwiye ko AFC-23 yanenze amahanga yinumiye mu gihe leta ya Kongo ikomeje kugaba ibitero. Hanyuma rero twababwiye yuko Trump yongeye gushyira intambara yo muri Kongo muzo yahagaritse. Ibi twabivuzeho, twabwiye ko kandi ariko hari inkuru twari tugiye tutababwiye aho u Rwanda rwakiriye abanyarwanda 22 barimo abari bamaze imyaka irenga 30 barahungiye muri Repubulika Demokarasi ya Kongo, bagaragaza ko
bababajwe n'igihe batayeyo kuko bagifata nk'igihombo ku iterambere ryabo. Abo banyarwanda bakire banyuze ku mupaka wa Rusizi ya mbere ku itariki 24 Gashyantare 2026 ndetse n'icyiciro cya kabiri cy'abakiriwe muri uyu mwaka bavuye muri Repubulika Demokarasi ya Kongo. Babwiye RBA ko kumara iyo myaka yose muri Kongo mu buhungiro babibara nk'igihombo gikomeye kuko uretse ingaruka byagize kuri bo n'abana babo kuko ngo ntababashije kujya mu ishuri. Umwe rero umva uko yavuze ngo ni igihombo gikomeye kuko twakomezaga kwirukanka abana bakabura uko biga bagahora mu gihirahiro ntibidwe kandi nta kundi twagombaga kubigenza. Ubundi yagize ati muri Kongo twari tubayeho nabi duhora twiruka kuko na hantu h'intambara gusa, abana nta mashuri babona yo kwigamo muri izi ntambara. Mfite mukuru wanjye watashye mbere niwe wambwiye ko mu Rwanda ari amahoro ngo natwe dutahe. Hanyuma rero abanyarwanda kandi bashimye uburyo bakiriwe neza mu rwababyaye ndetse n'uburyo basanze igihugu gitekanye. Bakiriwe n'umuyobozi w'akarere ka Rusizi, abakozi b'ishami ry'umuryango w'abibumbye rishinzwe impunzi UNHCR ndetse n'inzego z'umutekano. Meya w'akarere ka Rusizi Rose Ndayiheba Panuel yavuze ko kuza kwabo ari intambwe ikomeye yo kwitandukanya n'ikibi kandi ko bazakomeza kubifashisha kugira ngo bifashe na bagenzi babo basigayeyo gutaha. Maze aravuga ngo kuza kwabo ni inkuru nziza kuko batashye mu gihugu cyabo baje gufatanya n'abandi banyarwanda kubaka u Rwanda. Ikindi ni uko bitandukanye n'amateka mabi y'urwango n'ingengabitekerezo ya jenoside igaragara hariya, kandi icyo ni ikintu cyiza twishimira. Hari abakiri hakurya kandi kwigisha n'urugendo ruzakomeza tubakangurira gutaha binyuze mu kwerekana ibyiza igihugu kimaze kugeraho kugira ngo uko bamenye amakuru nabo bazakangukire kuza. Dushaka rero kumenyesha ko u Rwanda iwacu ari amahoro kugira ngo nabo bafate umwanzuro wo kugaruka. Abanyarwanda 22 batahutse bagizwe n'abagabo 2, abagore 4 n'abana 16 bahise bajyanwa mu nkambi y'agateganyo ya Nyarushishi, bazava bajyanwa mu miryango yabo. Reka rero tubashimire, ariko twanababwiye yuko drone yarashe Lieutenant Colonel Wiringoma yaba yari yararasiwemo abandi bantu 9, ariko General Makenga we ngo yararusimbutse. Imasisi rero kandi twababwiye yuko ibintu bitoroshye ndetse ariko 23 yamaze gufata agace ka Gasenyi. Macron na Tshisekedi baneguye u Rwanda mu biganiro rwose bagiranye. Hanyuma rero twanababwiye yuko umuhungu wa Yoweri Kaguta Museveni ni Muhoozi Kainerugaba yakiriye umukobwa wa William Ruto, perezida wa Kenya. Hanyuma twabwiye ko Zimbabwe yanze inkunga yahawe na Amerika ya miliyari 477. Papa Leo wa 14 nawe agiye kugenderera Afrika, agiye kugenderera umugabane wa Afrika. Reka rero tubashimire mwese mwadukurikirana kuri Shami TV, mutwemerere mugaruke mu kanya tubabwira n'amakuru abagezweho n'amakuru mwe mwateguriwe nanjye Jean Pierre.